سلام بینندگان عزیز، باز هم پیشنهاد شماست برنامه سالم بمانید. در این برنامه اویدی بیماری دیابتی قند صحبت خواهیم کرد که ما رو همراهی میکنند طبیب اندوکرینولوگ نفیسه توردیعلیوه و حمزه حسنوف. پس برنامه رو آغاز میکنیم. چرا گرفتاران بیماری دیابتی قند سال از سال زیاد می شود؟ مشکلات است حل طلب. این فربگی و طرز نادرست استفاده بردن غذا می باشد. آیا می توان مانع اوج دیابتی قند شد؟ وقتی که تبابت نکردن به همین بیماری دیابتی قند آورده میرسوند. معاین کنی قند خون در گرفتاران دیابتی قند می تواند از خطرهای جدی پیشگیری نماید. و شما با دل پر بیماری دیابت قند ندارید. برای رها شدن از دیابت قند چی باید کرد؟ باید که پرهیز کرد. گیاهای طبیعی نیز می تواند به این بیماری درمان باشد. ارفازتین یکی از گیاهایی است که قند خون را به مانند داروهای قندپس کننده پس می نماید. این همه را در ادامه برنامه خواهیم گفت. طی سالهای اخیر یک بیماری دیابت قند یکی از مشکلات رقم یک سیاره گردیده است و سال تا سال گرفتاران این بیماری رو به افزایش است. می گفتید که سبب اساسی به وجود آمدن دیابت قند در چیست؟ سبب اساسی بیماری دیابت قند این اگر به طور ساده به طور به زبان مردم اگر فهمو گوییم این از حساب مطلق نرسیدن انسولین یا به طور کافی نبودن انسولین میشن که در نتیجه ویران شدن همین وظیفه غدود زیر معده که قابلیت انسولین خارج کردن دارد در هم ویران شدن وظیفه همین که با هلاکت همین حجره میرسوند باعث سر زدن بیماری دیابت قند میباشد. چی چاره باید اندیشید هنگامی که مثلا سبب هاش این میتوند که در کودکان این ویروس شده میتوند، یعنی در هر نفر وابسته سن سال گوناگون است. میتوند که یکم ارسی میتوند که از سبب زهرالودشوی ارگانیسم یا که ویروسی اینفکسیا بیماری های غدود زیر معده بیماری های عضو هاضمه به همین بیماری آورده میرسوند. با سبب های هستند که فربگی بسیار رفته و روشوی تلرانتنوکی به قند گلوکوز آورده میرسوند. وقتی که تبابت نکردن به همین بیماری دیابت قند آورده میرسوند. اساساً این بیماری دیابت قند در کجا مثلا پیدا میگردد؟ بله، چطور که شما درست قید کردید این بیماری هر سال به سال رو به افزایش یافته ایستاده است. از حسابی که مردم طرز حیات سالم را گم کردن، نادرست استعمال کردن غذاها رو بلد شده ایستادند و این بیماری اساساً اگر که ما گیریم این بیماری غدود زیر معده است که غدود زیر معده یک جزیره‌چه دارد که لنگرگانس میگن. در آنجا بتا حجره هست. بتا حجره خارج میکنن انسولین رو. انسولین چیست؟ انسولین این گرمون قندپس کننده است که وقتی که انسان خوراک را استعمال می نماید و انسولین مساعدت میکند که خوراک استعمال کرده و را به حجره ها را آورده رساند. اگر به طور ساده گوییم انسولین به مانند کلید است، یعنی که کلیدی که درهای حجره را گشوده میکند و گلوکوز و خوراک میخوردگی ما وارد حجره میشوند و در نتیجه ویران شدن وظیفه بتا حجره ها یعنی که آورده میرسند به طور مطلق یا نسبی. مطلق زمانی میشود که در بیماران دیابت قند نوع یک مشاهده کرده میشود و در رزिस्टنس پیدا شدن در دیابت قند نوع دو پیدا میشود. و وقتی که در بیماری دیابت قند نوع یک مطلق یعنی که تماما انسولین خارج کرده نمیشود اون آورده میرساند به هیپرگلیکمی یعنی که بلندشوی قند خون مشاهده کرده میشود. وقتی که ما خوراک خوردیم و ما گفتیم که انسولین این یعنی که راه بلد است. انسولین کلید گلوکوز است که به حجره ها تقسیم میکند. وقتی که انسولین نباشد گلوکوز خوردگی در خون گردش میکند و هر قدر گردش کرد در چیکار میکند در خون گلوکوز بلند شدن میگردد که باعث بیماری دیابت قند میگردد. و دوم این بیماری دیابت قند نوع ایده است که به همگان معلوم است این اسباب مقاومت نوکی زیاد شدن. این یکی از سبب‌های اساسیش این فربگی و طرز نادرست استفاده بردن غذا می باشد. چطور؟ مقصد انسان وقتی که و فربه می شود در اون طرز حیات سالم دیگر می شود. یعنی که زیاد استعمال غذا است. از قبیل هر روزه استعمال بودن کربوهیدرات های ساده چرب ها روغن ها که آن تاثیر می رساند با انامین فونکسیای وظیفه غدود زیر معده. یعنی که همون مرکز اساسی با وجود آمدن دیابت قند بیماری دیابت قند غدود زیر معده میباشد. بله این یک چند عامل های دارد که اساسی عامل ها این یکم که نقصان ژنتیکی یعنی که از گن است که به اون تقسیم می شود مود دیابت ولادت دیابت و دوم این ترس
یعنی که هیجان اینا میتواند که آستا وارد کنه به بیماری دیابت قند که در نتیجه ترس زیاد و هراس هیجان زیاد میتواند که همین غدود زیر معده که بتا حجرهایی که انسولین خارج میکنن با آنها رو خلل نموده علت نوکی آنها رو زیاد نماید و سومین عامل ما چقدر طور قید کردیم این فربگی و طرز نادرست بردن غذا استفاده بردن غذا می باشد و چهارم این بیماری های مادرزاده غدود زیر معده و به مانند گموخماتوما یا که در نتیجه حیات پیدا شده و مثال التهاب سرطان خب به مانند رزکس غدود زیر معده که بریده شوی غدود زیر معده و دیگر این استفاده بردن دارویی ها خیمیکات ها یعنی که از روی علامت ها معلم میگفتید از روی علامت ها مثلا دیابت قند به خود چگونه علامت ها را دارو میباشد چخیلی گفته گذاشتن دیابت قند یک چند نام داشته میتوند این دیابت قند نوع یک که در نتیجه نورساگی مطلق انسولین در ارگانیسم بسیار در کودکان در نوجوانان در سن تا 35 سالگی مشاهده می شود. دیابت قند نوع دو باشد در بین کلانسالان از 40 سال بالا مشاهده می شود. دیابت گستاسیونی باشد در وقتی ناجوری جنین و ارگانیسم مادر در وقتی همین قند خون مادر بالا می شود که در دوام بعد تولد کردن در دوام 24 ساعت به معیار می بیاید. دیابت قند نوع یک در کودکان و یا نوجوانان تا سن 35 سال گرفتار می شود. بسیارتر یک با علامت های شدتناک مشاهده می شود، یعنی تیز آب نوشیدن، تیز پیشاب کردن، به سبب خراب شدن، قید کنی، دل بی‌حضوری میخواد میشد و حالت های میشد که به بیهوشی آورده میرساند. میتواند تیز پیشاب کند، خیره شوی چشمون، تیز دل زدن. بعضی بیمارای ما قند خود رو نسنجیده در نزد دکتر نرفته با خودسرانه به دکتر گینکولوگ میرن، زنو مرد باشد به اورولوگ میرن یا که دکتر پوست میرن. کدام وقت وقتی که گرفتار شدن به دیابت قند نوع دو این بسیارتر آدم کلانسال میشوند، اهمیت نمیدهند. یعنی که همون مثلا هنگامی اهمیت نمیدهند که وای کس من پشتم بایگون پشت درد پا میشن میرن پیش تروماتولوگ میرن یا که خیرشی چشم یا که پیدا شدن زخم های فسادناک در بدن به دکتر پوست میروند. در وقتی که شخص اول با یکم زوینو دکتر اویلوی اگر مراجعت میکرد بهتر میشد، چون که وای کدام دکتر فرستاندن کدام کار کردن بهتر میدوند، چون که دکتر اویلوی میدوند که از همین اویله در کدام شرایط زندگی میکند، شرایط اقتصادیش چخیل است، از اوانی کودکی تا وقتی مثلا نورسی یا که پیرانسالگی چخیل بیماری ها رو اثر گذرانده است. نستر میشد که خودسرانه اول با یکم زوینو مراجعت کنند که سبب این پیدا شدن زخم در ارگانیسم درد پا یا خیره شوی چشمون یا به سبب خراب شدن میتواند که پنهانی گذارند. اول ها میتواند که شخص نداند که دیابت قند نوع دو هست. یعنی که هنگامی که مثلا شخص در خود نشانه های بیماری را احساس میکند و نمیتواند که احساس نمیکند که به دیابت قند است، باید که حتما به دکتر مراجعت کند. اول به دکتر اویلوی. در میان مثلا همین نوع‌های دیابت که گفته گذاشته فرقیت وجود دارد، مثلا نشانه ها عمومی است؟ فرقیت دیابت قند نوع یک قند نوع دو این چخیلی که گفتیم که از سن سالی بالا در دیابت قند نوع دو شخص میتواند که درد پا شود، خیره شوی چشم پرخوری کند، پیدا شدن زخمچه ها در بدن شدنش ممکن که در وقت تشخیص در وقت تحلیل خون معلوم میگردد که این کس گرفتار دیابت قند هستند. در حاضر در تمام جهان توصیه میدهند که هر یک شخص از زیاده از سن سال 40 بالا باید که قند خون رو سنجد. مثلا امروز قند خون رو سنجیدن من 5 چند بار اومد، لیکن بعضی علامت هایی که در بالا گفته گذاشتیم در راه ها مشاهده می شود. مثلا چگونه اصلا همون برای آدمان سالم نشان دادی قند خون در آدمای سالم نشان دهنده قند خون از 3 تا 6 یک امروز مقرر شده است در معیار است، یعنی که قند خون دلی نخوری و گلیکوز میگم چه معلومه قید کردن گلیکوز با گلوکوز آلوده شده این هم تا 6 یک در معیار با فایز نشان میدهد، یعنی که فایز نوکی
глюкоза дар хун давоми 3 моҳи охир дар дараҷа нокӣ асос нокӣ ҳуҷайра тасдиқ карда шудааст. миёни чанд вақт бояд ки ҳар як нафар масалан қанди хуни худро озмоиш кунад ва аз он огаҳ бошад? чӣ тавре ки маълума қайд кардан имрӯз барномае пешниҳод карда шудааст ки ҳар як инсон ҳар як шахс аз синни 40 сола боло хоҳ мард хоҳ зан бояд ҳатмӣ қанди худро супурад, таҳлили қанди худ супурда шавад ва ҳар як 6 моҳ бояд ҳар як инсон мегӯем ки таҳлили қанди хун супурда шавад. дар мавриди таҳлили қанди хун гуфтем, масалан ҳангоме ки шахс дар худ аломатҳое ки боло зикр кардем мебинад ва аллакай хавотир ҳам мешавад ва вақте ки ба духтур муроҷиат мекунад ки масалан аз кадом ҳисоб асlan ҳамин аломатҳои дар ман пайдо гардида, чӣ гуна сурат мегирад таҳлил ё ин ки ҳаст усуле ки масалан дастраси ҳамагон бошад ва саривақт муайян кунад ки масалан ҳамон нафар гирифтори бемории диабети қанд аст ё ки қанди вай дар кадом нишондод аст? бале, имрӯз аввал ин нишонаҳои ҳамон беморӣ аст ки ман шавре қайд кардан. дар худи бемор асосан аввал ташнашавӣ зиёд пайдо мешавад, обнӯшӣ зиёд пайдо мешавад. бемор ҳатто мебиёад шикоят мекунад ки ман обро менӯшам аммо ташнагиам намешканад. бале, чунки он яки глюкоза дар хун баланд аст, глюкоза дар хун тоб хӯрда шудааст, аз ин ҳисоб вай ташнагиро шикаста наметавонад. ва дуюм дар он чӣ мешавад? даҳан қоқ мешавад, хушкшавии даҳон ва сеюм дар онҳо дарду сӯзиши пойҳо пайдо мешавад. чаро нигоҳ кунед ки кадом бемории диабети қандро аввал пурсед ки чаро дастонатоне аввал аз нӯки ангушти калони пойҳо дард сурат мегирад, оғоз мешавад. барои чӣ? чаро ки мегӯяд ки дар адабиёт қайд мекунад ки ҳар қадаре ки аз дил дур бошад ҳамон қадар тез зарарёбии организм мушоҳида кардан мешавад. яъне ки то ба поча рафтан, яъне ки узв ҳаракат хунгарҷӣ кардан, яъне ки ҳамон ҳуҷайраҳо бояд чӣ кор кунанд? ғизо талаб мекунанд. аз ҳисоби ки трофика вайрон мешавад, нарушени трофика ки мешавад, аз ҳамин ҳисоб ғизои дар кор гирифта наметавонад. аз ҳамин ҳисоб чӣ мешавад? дарду сӯзиши якум дар нӯки ширикои пойҳо пайда мешавад ва дар онҳо пешобкунӣ зиёд пайдо мешавад ки ин ба худи бемор маълум мегардад ки ӯ дар ин ҷо яъне ки бемории диабети қанд сар шудааст ва баробари пурхур будан ва харобшавӣ ба назар мерасад ки дар як моҳ аз 10 то 15 кило шахс хароб мешавад ки ин ба ягон чӣ вобастагӣ надорад, танҳо ба диабети қанд вобастагӣ дорад. ин нишонае буд ки то ба муроҷиат кардан ба табиб, вақте ҳангоми ба табиб муроҷиат кардан, яъне ки дарҳол муайян кардани қанди хун як аппарат, як дастгоҳ аст, қандсанҷак. яъне ки ман метавонад ки саривақт муайян кунад ки қанди хуни бемор дар кадом меъёр ҳаст. инҷо бо истифода аз фурсат метавонем ки масалан қанди хуни маро бинем ки дар кадом ҳолат қарор дорад? бале, айни ҳол дар мо дастгоҳи қандсанҷак аст, мо метавонем ки қанди хуни шуморо дарҳол муайян кунем. яъне ин дастгоҳе ҳаст ки духтур табиб метавонад намун беморе ки муроҷиат кард шахсе ки ин масалан мо намегӯем ки мана ё шумоҳо дастрас кунедтон ин дастгоҳи қандсанҷакро ки дар хона шумоҳо муайян кунедтон. не камтар инҷо иштибоҳ мекунем. мо ба шахсоне ки гирифтори диабети қанд ҳастанд мо тавсия мекунем ки ҳамон дастрас кунанд, ҳамин ҳама вақт дар барашон барои нафароне ки аллакай гирифтори ҳамин беморӣ ҳастанд ва ё метавонанд ки бо худ дошта бошанд. омӯзонда мешавад ки чӣ тавр гирифта мешавад. масалан ё ки маҳлули ҳамон спирт агар вақти тамиз кардан бояд ки қоқ карда шавад, якум қатро бояд мо тамиз карда шавем ва ё омӯзода мешавад. ин агар шахсе ки омаду мо худсарона гиранду қанди хуни ҳамсоя ё ки ягон хешта боро бенаду ва ё хавотир кунад ки вай диабети қанд ҳаст ё ки қандаш баланд гуфта, ин камтар иштибоҳ аст. ин ба шахсоне ки гирифтори диабети қанд ҳастанд ба вайҳо тавсия дода мешавад ки контрол кунанд. мо ба хотире мегӯем ки бар беморон диабети қанд инро дошта бошанд ки бемории қанд ин беморӣ аст ки як вақт баланд як вақт паст будан наметавонад. метавонад замоне паст ва замоне баланд шавад. яъне дар як ҳолати ноустувор аст. аз ҳолати инсон, аз рӯҳияи инсон вобастагӣ калон дорад. мисли фишори хун. бале, агар инсон дар ҳолати ором бошад, ягон ҳолати асабӣ набошад, қанди ӯ метавонад ки бигзор 10 сола 15 сола бемори диабети қанд бошад ва дар як қанди хуни меъёр бошад. бале, вақте ки инсон агар ҳаяҷон бошад, вақте ки инсон агар ғизоҳои нодуруст истеъмол кард, бугидатҳои сода аз қабили чарбу, равғану зиёд истеъмол кунад, метавонад қанди хуни ӯ яъне ки баланд, миқдори қанди ӯ баланд бошад. яъне динамикаи худро гум мекунад. ҳар як лаҳза метавонад ки қанди хун яъне ки иваз шуда истад. чӣ гуна бояд сурат гирад? аввал мо дар ин ҷо яъне ки ду пахта мегӯем. якум пахтаи мо аввал спиртдор бошад, яъне ки қоидаҳои махсуси худро дорад. тавре қайд кардан
ҳар кас ҳам наметавонад ки инро истифода барад. инро вақте ки мо мондем ягон ҷуро зер намекунем ва ин ака аз ба ҳар як шахс ки як карата бошад. Як карата бояд истифода карда шавад. аввал мо ба маҳалли спирт тамиз мекунем. ва ба дуюм бора бар пахта пок мекунем, чунки агар ки маҳалли спиртӣ бошад ва якум хуне ки ба хунаи ҳаяҷон аст, метавонад ки зиёд мешудӣ. ва тамом. ва бо ҳамин тамом ба фикрама. қанди хуни шумо яъне ки баъди меъёр аст, баъде ки шумо яъне ки ман ҳангоме ки наҳорӣ кардам ё ғизо истеъмол кардам дар меъёр аст. ҷои хавотирам нест ва шумо бо дили пур бемории диабети қанд надоред. ва барои тамошобинон низ тавсия медиҳем ки сари ҳар чанд фурсат ба табиб муроҷиат кунанд ва муайян кунанд ки қанди хуни онҳо дар кадом ҳолат аст ва саломатии худро ҳамеша эҳтиёт намоянд. ва як чизро нагуфта намонад ки мо аз хотири баровардем ва сабаби дигари пайдоишавии бемории диабети қанд ин вирусҳо ва инфексия мебошад аз қабили аденовирус, ситомегаlovирус ва инчунин имрӯз ки дар саросари ҷаҳон пандемия коронавирус нави COVID-19 рафтааст, ин яке аз омилҳои пайдоишавии бемории диабети қанд мебошад. яке аз омилҳои асосӣ ки ба ҳамин бета ҳуҷайраҳо ғадуди зери меъда илlatнок карда онҳоро ба ҳалокат мерасонад ки боиси баландшавии глюкоза дар хун ва пайдоишавии диабети қанд мебошад. ва чӣ бояд кард? кадом роҳҳои пешгириро бояд анҷом диҳем? нагуфта намонад ҳамин шахсоне ки гирифтори ё пневмония ё ки ковид имрӯз ҳастанд, мо ҳозир ба қайд гирифта истодаем ки мунтазам қанди вайро мо санҷем ва ҳолато мешавад ки баъди 3 моҳ ё ки баъди 6 моҳ қанди меъёр бо қандаш дар меъёр омад расонад. мо то намедонем ки то чӣ андозая вирус ба ҳамин ғадуди зери меъда ҳамун ба ҷазираи лангерганса таъсир расондааст. ҳоло мо то охир мо гуфта наметавонем ки вай ҳатман ҳамин диабети қанд мешавад ё ки нест. лекин касоне ки гирифтори ҳамин беморӣ шуданд ҳатман қанди худро санҷанд, ба духтури оилави худашон муроҷиат намоянд ки аз назар дур нашаванд. ва ба суханони муаллима низ мо ҳамроҳ шуда мегӯем ки ҳар як нафаре ки дар организми худ дар саломатии худ нишонаҳои дилхоҳ бемориро эҳсос мекунад, ҳатман ба табиби оилавӣ муроҷиат кунад, зеро табиб муайян кунад ки боиси пайдо гардидани ин нишонаҳо дар организм аз чӣ ҳисоб аст ва тибқи тавсияи табиб ҳатман амал намояд. мегуфтед ки дар ҳолати ҳамин гирифтори бемории диабети қанд роҳҳои пешгирӣ ё ин ки вақте ки ҳангоме ки гирифтор шудем чӣ бояд кард? бояд ки парҳез кард. бояд ки вай донад ки вай диабети қанд аст, бояд ки якум вай парҳезро донад. ҷорӣ кардани ҳаёти солим тарзи ҳаёти солимро ба машқи бадан, ба машқи ҷисмонӣ бояд ки машғул шавад. мо имрӯз тамбал ҳастем, чунки мо имрӯз телевизион ҳаст, интернет ҳаст, компютер ҳаст. чӣ ҷавон, чӣ пирӯз аз ҳамин бисёр истифода мекунанд. бояд ки мо аввал машқи бадан, яъне ки тарзи ҳаёти солимро ба роҳ монем. не ин ки масалан хӯрока хӯрем дар пеши оини нилгун ё ки дар пеши телевизион ё ки дар пеши компютер, интернет. бояд ки ҳаракат бошад. бояд ҳаракат бошад. баъд парҳез аз хӯрокҳое ки қандро баланд мекунад, ба мисоли ангур, анҷир, зардолу, харбуза, тут, хурмо ки инро якябор қанд баланд мекунад. ҳастанд глюкоза ҳаст дар таркиби хӯрокҳо, ҳаст фруктоза ҳаст. яъне мо метавонем ки маҳсулотҳоеро истеъмол кунем ки глюкоза ё ки ҳамун қанду ширинокияш кам бошад. ҳастанд ки маводҳое ҳастанд ки қандро яке бола баланд мекунад. чӣ хеле гуфтем ин ангуру, анҷир, зардолу, харбузу, хурмою, туту, манин торту, қандинаҳои масалан мураббоҳои асалу ино як бора қанд баланд мекунад. ҳастанд ки хӯрокҳое ки қандро оста баланд мекунад. саломат бошед ва баъдтарак ба ин мавзӯъ ҳам суҳбат мекунем. мегуфтед ки масалан барои гирифтор нашудан чӣ бояд кард? кадом роҳҳоро бояд пеш гирифт? имрӯз ҷомеаи мо ба пурхӯрӣ ва риоя накардани тарзи дурусти ғизо бениҳоят зиёд мушоҳида карда мешавад ки яке аз сабабҳои
نه تنها بیماری دیابت قند بلکه آورده میرسن به بیماری فشار بلندی، بیماری دل رگ‌های خونگرد، حتی با اینفارکت میوکارد و با انسولت آورده میرسوند. اگرچه مثلا استعمال غذا عامل اساسی مثلا قوت بخشیدن به جسم انسان است، ولی در این برابر میتواند ضرر رساند. بله باید انسان معیار و خوراک استعمال میکنه. گفتند امروزها در بسیار تستیار است. دیگر مردم حرکتی زیاد نمیکنند، از همین جوش خریده در جوش میخواد و خواب میکنند. این آورده میرساند به بیماری ها. ما چه گفتیم نه تنها بیماری، یکی از آنها دیابت قند میتونه و دیگر این فربگی. سلامت باشید. و برای آنهایی که عین حال با ما هستند باید بگویم که هنگام استعمال غذا، هنگام استعمال موادهای غذایی معیار رو حتما رعایت کنند و بعد اونی که غذا رو استعمال میکنند حتما حرکت جسمانی رو انجام دهند. یعنی که میتوانند مشق‌های ساده را اجرا نمایند، زیرا که خوراک در بدن جبیده شود. بله امروز چقدر مشق‌های ساده با مانند بسیارتر حرکت کردن، پیاده گردی با مانند دویدن سبک، خب آهسته دوید زیون طعام‌های خود منع کردن غذای کالری زیاد. یعنی که در یک روز اگر یک مرتبه غذای کالری زیاد استعمال کرد، او یعنی که حتمی نیست که بگاه باز کالری زیاد استعمال کند و کوشش کنند که آخر خوراک آنها ساعت‌های 7 باشد. هفت بیگاه. اگر اصراف زیاد باشد بعدتر میتونن که یکم سالاد، کیفیر استفاده برند. وقتی که انسان در بیگاه روز خوراک وزن میخورد او حتما خواب میکند، اگرچه نمیکند و این زور میبود برای غدود زیرمعده حل کردن. از این لحاظ باید من کردن در نوشاکی های سپیرتی، نوشاکی های گازناک از قبل ارسی کولا، فانتا کولا، پپسی کولا کم استفاده بودن که این هم یک میتواند به همین بیماری های دیگر آورده رساند. سلامت باشید. اویدی مثلا استعمال غذا گفتیم و یکی از سبب های اساسی پیدا گردیدن دیابت قند و دیگر بیماری ها هم همین استعمال نادرست غذا است. و چون اشاره کردیم به استعمال غذا عین حال میگفتید یا که پیشنهاد میکردید که مثلا کدام غذاها میتوانند برای نفری که گرفتار دیابت قند است منفعت بخش باشد. یعنی که میزی پرهیزی چی رو تشکیل میکند؟ شخصی که گرفتار دیابت قند هستند باید که یکم پرهیز کنند از گیاهایی که در بار میز دیده شده، مثل ارفازیتین، مثل پپک جگوری، مثل زیرابای میگن، چوکه ها میگن، از وی استفاده کنند. باز من در روی میز دیده شده از دانگی وطنی برای استعمال دیابت قند نوشاکی قند پس کننده از پوچوق لوبوی سفید. لوبوی سفید هست با همین اصلا پوچوقش رو در جای خشک بعد که گذاشته و قاق کنند در خلطه های پختگین، خلطه های پختگین گرفته سودا همه رو در یک لیتر آب، مثلا در یک لیتر آب یک جمعه میگیرن و اندازه یک بار چایخی کردن میپرتون که مثل چای استفاده میکنن. مثل چای استفاده کنن. بیمار هستند چی سالم هستند باید که ما از خوراک‌های وطنی، از سبزیجات‌های وطنی ما استفاده کنیم. باید که از مایونز استفاده نکنن شخصانی که گرفتار دیابت قند هستند، چون که در اون چربناکی و زیاد میباشد، از وقت کمتر ما خودداری کنیم. و چون 70% اهالی جمهوری تاجیکستان در دهات زندگی میکنند و در خانه هر یک نفر من فکر میکنم که محصولات دانگی البته که دیده میشود و میتوانند به واسطه استفاده برند. چگونه باید استفاده شود؟ مثلا طریق آبجوشان باشد یا که خوراکایی که آنها استعمال می‌کنند برای دیابت قند اساس خوراکای یکم و خوراکایی که دمپز و در بخ تیار کرده شده میباشد. با مانند خوراکای یکم میتونن که خام شوربا، ماش شوربا، لوبی شوربا خب استفاده برند. از خوراکای دمپز و در بخ تیار کرده شده میتونن که دملما تیار کنند، گریچکا، حسیب‌های بخپز، بیروغن. و یک چیز رو قید باید کرد که گوشت هایی که در دیابت قند استفاده می‌کنند اساساً باید گوشت سفید استفاده برند، یعنی گوشت مرغ، گوشت ماهی، گوشت خرگوش و گوشت های دیگر. یعنی این محصولات گوشتی پرهیزی است برای نفران گرفتار برای دیابت قند اصلا گوشت های سفید این یعنی که برای آنها مفیدتر می باشد. فقط بیروغن باشد، چرا که روغن حیوانات قند انسان رو بلند میکند. گوشت سفیده قند رو بلند نمیکند، اما روغن چربو قند رو بلند مینماید و میتوانند که از تمام نمود سبزیجات استفاده برند. سرکرده است در ما چی است؟ تاجیکستان ما بوی است، گشنیج، پیاز، اوکروب، ردیسکا،
турб, капуст, сабзи метавонанд ки бисёртар, мақсад аз картошка бошад камтарак. Барои чӣ картошка камтар? Барои он ки картошка ин крахмал дорад. Крахмал чӣ кор мекунад? Холестеринро баланд мекунад ва қанди дар баробари худ қанди хунро баланд мекунад. Аз ин лиҳоз метавонанд ки яъне ки картошка камтар. Агар як коса шӯрбое ки ба онҳо мебиёранд, дар онҳо 2 дона сабзӣ бошад ва 1 дона ва ним дона картошка бошад, ба онҳо кифоягӣ мекунад. Ва аз қабили мевагиҳо, ҳама мевагиҳо ба онҳо иҷозат аст. Фақат ангур, анҷир, харбуза, хурмо, ноки зард, тут ва банан иҷозат нест. Чаро? Чаро ки дар таркиби ин меваҳо глюкоза зиёд аст. Агар мо як мисоли оддӣ мегирем, як дона ангур, як хушане, як дона ангур дар таркибаш то 12 грамм углевод дорад, глюкоза дорад ва ҳангоми истеъмол кардан агар нишондиҳандаи қанди инсон агар 66 бошад, бо сабаби як дона истеъмол кардани ангур қанди ӯ метавонад ки то 7-8, яъне ки як зина боло бардорад. Ва ягон нафари мо агар ки гӯем ангур ба як дона хӯрдан меем, ҳатман мо як хуша мехӯрем. Агар ҳисоб кунем як хуша 10 дона бошад, қанди хуни инсон 6 бошад, ба 16 оварда мерасонад. Ки ин ба чӣ мерасонад? Ба ноҷурӣ оварда мерасонад ки баъд дар бемор баъд пайдошавии дарду сӯзишҳо пайдо мешавад, то ба дигару дигар оризаҳои диабет расонад. Саломат бошед. Ва дар мавриди масалан гиёҳҳои шифобахш гуфтан, дар мавриди ин пӯпаки ҷигорӣ чӣ гуна бояд ин истифода шавад? Тоҷикистони азизи мо, сарзамини мо аз гиёҳҳои шифобахш хеле бой аст ки на ҳар давлат ин гиёҳҳоро дорад. имрӯз арфазитин яке аз гиёҳҳое ҳаст ки имрӯз қанди хунро ба монанди доруҳои қандпасткунанда паст менамояд. Чӣ гуна бояд истеъмол шавад? Агар мо як хушаи ҳаминро гирем, майда карда дар даруни як чойники ки 250 мл об мебарад андохта онро меҷӯшонем. Баъд аз он мисли чой як пиёла саҳар, як пиёла обед, як пиёла бега дар рӯз 3 маротиба аз метавонанд ки истифода баранд. Яъне ҳангоми истеъмоли арфазитин, яъне ҳамин гиёҳи шифобахш, метавонед як пиёла дамҷӯшони онро саҳар, як пиёла нисфи рӯзӣ ва ҳатман як пиёла бегоҳ истеъмол кунед. Ва пӯпаки ҷугорӣ инҷо ҳаст ва ман фикр мекунам ки дар деҳот хеле ҳам зиёд аст. Чӣ гуна бояд анаминро масалан истеъмол кунед? Як ҳамун гирифти сода як бор чайқа мекунанд ки чангаш равад, баъд дар термос дам мекунанд, намеҷӯшонем. ҷӯшонигар баъзе элементҳои худро гум мекунад. Беҳтараш ки дар термос дам карда обдам истифода кунем. метавонад ки ним стакани саҳар, нисфи рӯзӣ ва то хӯрок ёки баъди хӯрок истеъмол кунад. Фақат як пиёла. Аз як пиёла зиёд шудагар кори фаъолияти гурдаро тез мекунад, ки пешоброни тез мекунад, ки баъзе агар як санг доштагӣ бошад ёки намак доштагӣ бошад ки вай ҳаҷмаш калон бошад, метавонад ки дар ягон ҷо дар монаду вай мумкин аст дар ин ҳолат камакак дарду ноҷуригӣ пайдо шавад. ва ҳангоме ки истеъмол кунем масалан ба ягон узви дигар зарар надорад? Ба миқдор, ба меъёр агар истеъмол накунем, ягон зараре надорад. масалан агар оиди каду ҳарф занем, имрӯзҳо мавсими каду аст. Масалан дар хонадони ҳама каду ҳаст, дар ҳама ҷо каду фаровон аст, дар бозорҳо, дар хонаҳо. Чӣ гуна бояд истеъмол шавад? Дар тафдон агар ҷӯшондагӣ маъқул набошад, баъзеҳо аз ҷӯшондагӣ мегӯянд ки маззааш рафту гуфта бисёр шикоят мекунанд, метавонанд ки баъзе хӯрокиҳоро дар тафдон тайёр кунанд. Бирён тавсия дода намешавад. имрӯз на танҳо каду, балки тамоми намуди хӯрокҳои дуюми бирёнӣ ба бемори диабети қанд зарар дорад. чунки ӯ ба ғадузаи меъда таъсир карда қанди хунро, карбоҳидратҳои сода ҳастанд ки қанди хунро баланд менамоянд. аз ин лиҳоз мо ба ҳамаи беморони худ тавсия медиҳем ки хӯрокҳои дуюм, яъне ки бирёнӣ ба шумо мумкин нест. дар мавриди масалан сабзӣ гӯем, агар сабзӣ чӣ гуна бояд истеъмол? шарбаташ ё ин ки дар хӯрок истифода шавад? хом истифода мешавад, ҳамчун дар хӯриш истифода карда метавонанд. метавонад ки обпаз бошад. ва бояд гӯем ки ҳамаи ин маҳсулотҳое ки дар рӯи миз аст бевосита аз мизи парҳезӣ бемории диабети қанд аст ва ба ғайр оне ки ба ғадуди зери меъда таъсири манфӣ дорад, боз ба кадом узувҳо метавонад зарар расонад? бале, шумо дуруст қайд кардед. ин бемории диабети қанд ба ҷуз ғадуди зери меъда дар навбати худ ки бемори диабети қанд муддати якчанд сол бемор гирифтори диабети қанд мешавад, маҳалла ба маҳалла оризаҳои диабети қанд пайдо мешавад, ин якумин зарар мерасонад ба кори дилу рагҳои хунгард. яке чӣ тавр ба кори дилу рагҳои хунгард? вақте ки қанд дар хун баланд шуд,
дар хун ғафшавӣ хун мушоҳида карда мешавад ки ин метавонад ки оста ба оварда ҳастанд ба ҳамун тромбоҳое ки ба дил рӯякҳои хунгард зарар мерасонад то ба бемории инсулту инфаркти миокард. дурудароз бемории диабети қанд ин зарар мерасонад ба ҳамин кори фаъолияти гурдаҳо ки дар натиҷа ҳамун нефронҳое ки ҳастанд ин ки фавт мешаванд ва зарарёбии гурдаҳо ба назар мушоҳида карда мешавад. ва сеюми ин зарар мерасонад ба чиз ба бинобиноӣ хирашавии чашмон, ин ки ретинопатияи диабетик мегӯянд ки ба аввал катаракта ва ба дигар беморӣ то ба нобиноӣ оварда мерасонад. ва чорум ин полинейропатия, яъне ки зарарёбии рагҳои торҳои асаб. кадом бемори қанде ки мебаҳад ва шикоят мекунад ки ҳамин почаҳом месӯзад, ҳамин почаҳом аз сӯхтан намемонад. яъне тавре гуфтед якумин нишона ба поча медиҳад. ҳамун рагҳои торҳои асабе ки дар раг ҳастанд онҳо ки зарар меёбанд ва аз ин лиҳоз дарду сӯзиши почаҳо дар пойҳо чӣ мекунад зиёд мешавад, зиёд ба назар мешавад. пас чӣ бояд кард масалан ҳангоми сӯзиш ё ки барои паст кардани ин сӯзиш? бале имрӯз барои пешгирӣ кардани диабети қанд аслан се мафҳум аст. якум мафҳум ин мафҳуми саривақт хӯрдани дороҳои қандпасткунанда ё ки инсулин табобати қабул мекунад тибқи тавсияи табибон ҳатман. ва дуюм риоя кардани парҳез. ва сеюм машқи ҷисмонӣ баданро ҳамарӯза ба анҷом расонад. ин дарду ин сӯзишҳо ба назар намерасад. ва бояд қайд намуд ки ҳар як бемории диабети қанд ҳатман бояд дар як сол як маротиба дар беморхона хоб рафта табобати статсионарӣ қабул намояд. нафароне ки гирифтори бемории қанд аст ва нафароне ки аллакай ба ин беморӣ гирифтор нест метавонанд ки ҳар як дар як шашму як бор аз муоинаи тиббӣ гузаранд. ғадуди зери меъдае ки агар аз инсони солим 100% агар бошад, аз инсоне ки бемории диабети қанд навидааст 50% ғадуди зери меъда кор мекунад, 50% инсулин хориҷ мекунад. ва ҳар сол қайд карда мешавад ки аз 3 то 5% фавт мешавад. нобаста аз ҳамин ҳар 3 то 5% фавт мешавад. ва аз ин лиҳоз ӯро зарур мебояд ки дар беморхона хоб намуда табобати статсионарӣ қабул намояд. ва духтур аз тамоми узву рагҳои хунгард, аз системаи ҳозима, аз чашмон ва аз пойҳои хабардор бошад ва ҳама инро аз ташхис гузаронад ки оянда ба буриши ампутатсияи попанҷа оварда нарасонад. яъне ин дар натиҷае аст ки масалан шахс гирифтори бемории диабети қанд мешавад ва метавонад ба дигар организмҳо зарар расонад. саломат бошед бинандагони азиз, барномаи солим бимонед аст пешниҳоди шумо ва баъд аз чанд лаҳзаи дигар боз суҳбатро идома медиҳем. дар мавриди бемории диабети қанд аз ҳама муҳим чиро донистан лозим аст барои ҳар як нафар шахс? баъзе беморон ба мо инсулин чӣ маълумот тавсия қайд кардан инсулин тавсия медиҳем ва касе аз онҳоро онҷо мегӯяд ки не ту нагир инсулин. вақте ки ту инсулин мегирӣ тамом дигар ту тавбат намешавӣ. на ин хато аст. вақте ки инсон инсулинро қабул кард ба ӯ ҳатто мо хӯрокҳои дуюмро иҷозат метиҳем, фақат ки ғояи воҳиди нониро дониста, яъне ки мақсад ки чанд қадар хӯрок мехӯрад ва он хӯроки ӯ чанд қадар глюкоза қанди хунро мебардорад. ба ӯ мо дарс мегузарем ки мактаби дар ҳамин эндокринология як мактаб аст ки мактаби диабет меноманд. ба ӯ мактаби диабет як 7 қадам дорад. мо 7 қадамро ба ҳамун бемори диабети қанд гирифтор шуда мефаҳмонем ва инсулин ба ӯ тавсия медиҳем ва ҳатто ба ӯ иҷозат медиҳем ки аз хӯрокҳои дуюм ва ширинӣ истифода барад. лекин фақат ғояи инсулин ва ғояи воҳиди нонии мехӯрдагиро ҳисоб карда метавонад бемамнуият истифода барад. ва инсулин ин марҳилаи охири табобати қанд нест. ин ҳатто дар адабиётҳои нав ҳозир қайд мекунанд дар институти диабетологии Мелбурн ки инсулин ин навъи якуми табобат ҳисоб мешавад. инҷо фурсати бахши тавсияи мутахассис аст ва мутахассисони моро лозим мебошад ки якчанд тавсияҳои кӯтоҳ ва мушаххас оиди мавзӯи барнома пешниҳоди бинандагон намоянд. марҳамат. ба нафароне ки гирифтори бемории диабети қанд ҳастанд тавсия донистам ки дар ҳар як ҳафта як маротиба қанди худро таҳлили қанди худро бигиранд ва аз дороҳои қандпасткунанда ва ё инсулин табобате ки аз тарафи табиби табобатӣ ба ӯ тавсия дода шудааст ҳамарӯза истифода баранд ва ба риоя кардани хӯрокҳои парҳезӣ ва ба машқи ҷисмонӣ ҳамеша рӯ биёранд. шахсе ки дору истифода мекунад, шахсе ки
инсулин истеъмол мекунад, бояд ки аввал хӯрокашро тайёр кунад, ё инсулинаш ё ки доруҳои қандпаз кунад ки аз тарафи духтур тавсия додаш истеъмол кунад, баъдан хӯрокро истеъмол кунад. хаста набошеду ҳамеша солиму тансиҳат бимонед. Бинандагони азиз, ёдовар мешавем ки барномаи Солим бимонед аст рӯи экранҳои шумо ва баъд аз чанд лаҳзаи дигар бармегардем. дар ин қисмати барнома саволҳои нафаронеро ки ба барнома пешниҳод намуданд пешниҳоди шумо медорем ва шуморо мебояд ки ҷавобҳои мушаххас ва кӯтоҳ гуфта бошед. нафаре бо чунин суол муроҷиат кардааст: кадом намуди диабети қанд барои шахс зиёдтар зарар дорад, яъне навъи 1 ва ё навъи 2? ҳар як диабети қанд, ҳар як намуди диабети қанд ба худ яъне ки оризаҳои худро дорад, яъне ҳар ду метавонанд хатари зиёд бошанд. саломат бошед. ва саволи дигар ҳам: диабети қанд дар мард ва зан фарқ дорад? ва мегуфтед ки нишондиҳандаи қанд дар мардҳо чӣ қадар фарқ аст? надорад, чи зан чи мард дар диабети қанди нави 1, нави 2, чи дар зан чи дар мард ягон фарқият надорад. саломат бошед. миқдори ҳамун қанди хун ҳам дар зан ҳам дар мард як нав аст, бар як баробар қарор дорад. саломат бошед. оё бемории диабети қанд табобатшаванда ҳаст ва ё на? диабети қанд ин як намуд тарзи ҳаёти солим аст. масалан ман то синни 55 солагӣ ё ки синни 25 солагӣ ба ман ҳама чиз мумкин буд. аз қабли хӯрдани ширинӣ, аз қабли хӯрдани таомҳои бирёнӣ ё дигар ё нӯшокиҳои мақсад газнок. имрӯз ки ман гирифтори бемории диабети қанд шудам, ҳеҷ боке нест. ман ҳамин хӯрокҳои бирёнӣ намехӯраму хӯрокҳои дампаз ва буғпаз мехӯрам. ман нӯшокиҳои мақсад газнок намехӯрам, нӯшокиҳои бегаз мехӯрам. барои гирифторони бемории диабети қанд истеъмоли нон тавсия мешавад? бале, истеъмоли нон тавсия мешавад. фақат ба беморон тавсия дода мешавад ки аз нонҳои сиёҳгандумӣ ва ё хлебҳои сиёҳ истифода баранд. аммо нони сафеде ки инсон истеъмол мекунад, аммо инсулин ба таври кофӣ онро пас карда наметавонад. ва аз ин лиҳоз мо тавсия мекунем нони гандумӣ ё хлебҳои сиёҳ ки нони сиёҳ бояд дониста шавад ки хӯрокҳои хамирӣ, маҳсулотҳои хамирӣ кам истифода бурда шавад. хоҳ сиёҳ бошад, хоҳ сафед, кам истифода бурда шавад. аз манту, аз лағмон, аз оши бурида, хуртоб, шакароб даст кашанд. саломат бошед. саволи дигар чунин аст ки аз истеъмоли зиёди маҳсулотҳои қандодӣ шахс ба диабети қанд гирифтор мешавад? намешавад. масалан гуфтед ки бемориҳои вирусӣ метавонад сабаби ба вуҷуд омадани диабети қанд гардад. диабети қанд метавонад ки сироятӣ бошад? бемории сироятӣ нест. аз як кас ба як кас намегузарад, гузаранда нест. барои ин ҳам касе ки дар оила гирифтори диабети қанд ҳастанд бояд ки дар як миз чой хӯранд, озод нашинанд. ягон хел инҷоба хавотир нест ки аз якдигар ба якдигар гузарад. тамошобинони азиз, то ин лаҳза оиди бемории диабети қанд гуфтем ва бояд гӯям ки бемории диабети қанд хело мавзӯи фароғ аст ва дар барномаҳои баъдӣ ҳатман бо мутахассисон оиди паҳлӯҳои дигари ин беморӣ суҳбат хоҳем кард. умедворам ҳамеша сеҳатманд бошеду саломатии хешро гиро медонед. то барномаҳои баъд, солим бимонед.